clear tu le ngai thla tu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan buk chewani ole tun tu ma chuan HLUAI nga MIZOTE ti thu pui manga Dr.C.Lalrampana thuziak ngai nom tak mai le bengfar thak tak mai kan ngai thla ho don ani tuna ilo ngai thla ang Mizoram State Assembly August ni somni pasari sang ni somni panga khan FCAA 2023 resolution chu lungrual takin apom ani kha he dan pasta khi mason nan hathonan aul sampha sut dona chungte chu hetiang hian thlir zawlok ti ang pakhatna number 4.2 bracket C international border ramri atanga kilometer za Mizoram puma central sokarin ramtana poimo ati huna chuan chak takin ma ala theidona heta hian forest clearance po angai to lowang forest clearance lak ngai koisoi thin hian ramhason na tho ati muangin ati bala thei hlea hei hian Mizoram chan ati thuna sa hlea forest clearance lak ngai to lo tur hi na ti chak tu ani nge yang pahnina number 5 B2 he dan mang hian Mizoram chunga leilung hausak na zon le lai chuate olsam takin central sokarin adu danin athok thei to dona tuna hian Mizoram chunga rare earth minerals zon tumme kani hei pe chu alomom le zual hle an soi fochin phoi buangram chunga lungal thei tam tham tak lai chuatur omanga soithin takhi han lai chuak zel boxe avanti zia don em rare earth minerals zon chuana hi thokvat vat se anga hlel om hle bok pathumna number 5 A2 bracket 6 sarkar kherlo po entinan company MNC corporate te point hetiang thil hi anron ti thei dona wangle central sarkarin adu piang atho thei to dona wangin mason na akal chakle zual nge yang thunei na ero kanram leilung ani miaw wangin kanta alani fandona ni hetianga sarkar kher ni lo company le corporation ring tlak tak tak ten na anron tho thei chuan mason na azuanin azuang don ani palina bracket 5 bracket A bracket 8 tin hedana hian central government in adu du aron tho thei to don wangin mason na akal chak sawanga mipui ten kan chhor tangkai hle don ani pangana hedan hlotin theinan hian central sarkarin thunina sangzo kanei chuan state sarkar po adu angin adu huna thu ape theyanga political advantage lak tuma inpu monale project scheme ti thun up zonga malakna abo theidona kanram tan athale zok donani article 371 in Mizoram hi parliament in dana siama tangpoin minhum himawangin he FCAA 2023 hi kanram assembly in adopt ma se eng ma hlawomna aomlo ti hriata poimo hle tin he dan siam hi Mizoram man ni ma se kanram aram dang mi ten aram anron nei ringot theilowa central sarkar po duin achek herdon tina anilo article 371 in minhum himna hi kan nei miaw mawangin hlauna tura omlo Mizoram hian mason hi kan mamo tak kiseta heng mason na te hi nimalram zangadom na achil hotele forest clearance lak ngai kher thin te awang hian development na achak theilawa wangin central sarkarin dan thatak aron pomta hi van nei na lunglu topas lung hialani ti ishanon molang u tin kanram ti chelo zongin akalpui theya mason na tam tak achon op thina chan chu forest clearance lak ngai kher thin te LSC takemo lemhanga zangadom pe ngai tamutuk thin te hian na tho ati halsa thin wangani he FCAA 2023 adopt hian Mizoram mason na akal chak pha sau theidona chu wangin kanram hian mason na chak tak akal pui thei to donani ato bera chuan MIZOTE hian HLUAI kan nga lutuka entinan phung ramhuai lasi thlashang BJP yoga CIB CAA UCC ono other covid cancer HIV AIDS chakmachimral zu ruihlo ramrihlo ramrihung boruak bolhlo etc anuwa kan hlawang alo ni le ngai silo tuna FCAA 2023 kan hlau hloi na chan po hi kan ram ngo nei sa tukdar theina tur lai tak hi ani
Mizoram Borok ki Tlirila Alahim Hle Central Project Scheme Kandan Sa Zel Don Chuan Tuna Electric Transformer Le Tuipam Call etc. Zong Tehi Lip Vek Ngamila Nizung Chakna Solar Le Tli Chakna Manga Power Le Lui Tui Khur Tui Le Van Ro Tui Chau Hi In Nganan Mangam Lo Ila Tin Lir Thele Factory Ko Zong Hi Neilo Ngam Cheu Ila Kanram Borok Chu Athiang Lim Renganga Ma se ral tiang ramero kan kai harviau ta ve ang ole khati zong kha athu chuania thu beng war thlak tak mai ngai thlak tur min hu che saktu Dr.C. Lalrampana chunga thinlung takin lom thu ka sei tak meu ani ole adot le tan chuan puhriat changte na FCAA 2023 chungchang azir chian dana soite tin chu mai ba ka a hlom lo dan a soite le thildang poimo tak a soite kan ngai kha anga avai chuan kan ngai thla seng don wa apoi mo lai nia ka hriatte kan ngai kha ho don ani tuna ilo ngai kha ang i forest conservation amendment act kan se dona forest chu engenia conservation chu ngeni ti se potang ai ni tuna kan environmental so called environmental activists ho hian conservation hi protection mon titlat me ni forest conservation means forest protection among theta no aniloni and omije chu conservation ina tum chu voina kan forest resources nei kha atran kai the ang ber a long lasting ber a dei thei tur berin kan mang tur ni ti ni ta ni a hlawom na lai hi nang ma bi hen I muem kan silo kan kamulo wang hlau ko ne kasir chen ve fe to central sokarin amendment na ronda na san chu ease of doing business project appointment thoi the tur tan ti ni ta ni siltar vai solo tu kungan dangan ti kha long thlai pa ho solo tu kungan dangan ti ve to go tin tur ve thum to do ni khami nge ni ga axis ka il thak do ni tumo chu bawing he thila hi akal thoi ka duwa hlo tu ri kan song inga tinge ingim ti the pathian nung ring tu mizo nam tlom ngai chen chat chana thingam ami hlo tu kon jon le kan pathian ni kan pati mul pho ve ka te chu kan pathian engim ti the wang zok hin ing ma kan hlo lo tu ni ring tu na kan hlo tu om chun chu pathian rin lo bang hlo tu om lo shim tu sum la pai se chu the lo chen ZPM kan sol wang ni lo ni congress te emena vote na central scheme andon vetin no first installment first phase second phase first installment second phase the unload hun sol na tanga utilization certificate thelo tu mo man khom to silo ni ka chon tun ma nge tinge he thiam da wan je thla ka khuta ngai puro ba ta ho len thiam mek ti mo cho chu ka ipuya kang zum chi kha the to lo awang chu GPS in lo ento coordinate mo geotagging antia search pa ne irrigation kan kem som kan lai to kem man hei kan thok zo to ke lekha anjian pho chabakha khuta sastri babana unclub te khan an technical assistant khan khom coordinate te no kem som kem mai lai lo kem ni cholo min lai kem thum khan lai le pho du chun annex kan release oni te ta ni kata sarkar ma sa tanga chu ko sei picnic lutuk serious lo lutuk ram kan foi na effect ka tuna ZPM hin dong ve chana ni athiam chu pulal do khan ngam tak dik tak soi chu ka ro pi ke the ka soi fo thina me jo jinga chuan thudik soi kan hoi lawa do soi kan hoi do chu hoi de ka soi thudik ro kan soi changam lo ni pudo man thudik soi ka khateng a soi chho ni chuan kan re thei steering kan mo kan nei lo kan base na kan masilo tu na po GST nim la to tro in hian tam tak te po in zo du kala nei thosia pun kan lak rei lo tungna na to khar ton taila china thuma ka ron nei du atwa tichuan Joint Civil Society of Mizoram JCMIN hemi the Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt du lo na kong zon nei don ta ni ingai dani ka khachak la khathiam pui nia kami LPS special report an titi polong mai ka athan phei ka chuanin red oil palm BJP and adani hon ta tumro puisia joma red oil palm project ane nga kanraman ran langa ti vel nia hemi pali thil pali soi kamo so alang phalo lo potang ka chu mo chu hlawan la du ve hlawlama khan tang
an trong hoa an lâu na lama khan hoi sen phian angai taila tro lâu na lama chu ani si chuan pumo de hi local dona ni som pan heron tumanga som pathuma rela hung kal dona ni som pan hi mo som pathum te khan rally te khan lo nei khum ve sok ngamila kan lau ngam lo ni chuan 11 a lo ti lo khan chu ban kan lau kha chen ngai ta ni tuna po supreme court kan kal me ang ten tia supreme court am han manin kal ngo thilo prima facie case kom ta ni hemi hi adigni hi or so hi ti tur khom supreme court chen exam nga e lo tu gentleman mizote ngai lo tu le ta han se rule antianga se tu she si lo chuan kathiam okay chu wangin an lo ve kha activities an ngaya ka lo ber zo ka chu party feeling in ZPM sarkar no hian national importance strategic importance security concern hi project arom al zutanga ZPM sarkar no kalani chuan ZPM sarkar an ming thanga 28 an le phanga ti hu phurok wanga andoni pesung ka dem ngotang party anni chuan party chakna chun du vereng mase party ay ramle nam kan da turni poi mo khop ko khan ay pathian po kan da turni chu ban ka se chu ramle nam an mangaya ramle na tan thatura an ngai tak khani chuan in sui fi se ka cloud tur ka kala khathiam lo ni chu ka phur jok thiam chu o defense installation te ka umsala cham 5 vela mo zo ko tar vela mo ku ta ngai ni se ha tongkolong mo bela omsela uncle bel thin la kong te thato sela tro bank ko thok lovin biking super bike hang chau veli la mo ne tara ngai to na thui khop maya nang ma point of view a ngai bokila kalai ka chu ole kati zong kha tun chu ma kanon ti chu thei chu alo ni le ta clear tu le ngai khatu zong ten khong ai takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te minuta lan sak le clear tur chewin in khong ai na karon nge ne like comment share te tin minu subscribe lo poina minu subscribe theu tur chewin in khong ina karon ngen tak meu ani e